Makao ma kiwanda gya Kiriani Mara matirĩtie mũcemanio wa kiwanda kiu makimeneria mũkarigiti wa kiwanda kiu ni kiria makuga naremetwe gutarĩria utumiri wa mbeca na utonga ungi wa kiwanda kiu. Mama kurukini maretete ciuria iguru ria marebi mandi maria methiritwe makiribwo namo na nkinyagia bamunogu wendia wa into inkuru cia kiwanda kiu. Kagitanio kau na mũkarigiti wa New KPCU Hassan Kithinji nonanĩte kumaka kwawe ni kiria kuga ni gutonyo siasa uremini wa kimera iki gia kawa onturia wathukirie magori makawa kuma miakani ya kurasha. Martin Mugambi na riboti ino. Mũcemanio wa arĩmi bakawa aba kiwanda gya Kiriani wandia chogoria akiri gĩcigo mbunge kia Marora racimika gutera bobo inyuma ya mũkarĩri wa kiwanda gĩku gya Kiriani twe Reverend Kabe kurega kwaranĩria na arĩmi na nkinya kubacokeria biũria biao. Njũria jetu tuterwa tutacokerua ojiamani atwiraga tukeja gucokerua tutacokerua no tuturai na njũria nyingi muno we nika jia karataga jia mwikira stress no katwikaraga tukemika kwa kumika mikwa batula uko tutemeyale baturanaga ndikururanagwa riu nika turigaraga na niko tukona madina maingi guku nuntu antu bazoere guku bona takwao ni tukwenda quick general meeting ya arimi bonde ba society ndikenda tumbe kumenya kana tukudura kiama kingi kana nata tukarutha arimi baba bari na biuria nkothobiagia mothi na mbere kiri kiwanda giki kiao gya Kiriani para twikwinuka na gwetera mũcemanio raba kwirirwa imukarĩrĩte wa wakabeta nyuma ya biumia biiri kawakala getu kearia katekadi atidete mirasi bonde bala kwenda gweta tumenye nuruko tukairira kawagetu kawaindira karikia kwendwa tubati kweje twambilwe list ya ala ludingoni tuone kawage tukalauma grade no iraumi na mbeca jiga nao ciamani ali nenkera nkinya antu nyomba na anja bakeja gwaka factory rine na arimi batanerwa nkinya nyomba ira kakwatia mbari irangi achuke gamba ng'ombe enwe mũkarĩrĩte wa KPCU enjeru twe Hassan Kithinji arariungira arĩmi bakiwanda gya kawa gya gitareni kirindio ngaciake kiria arĩmi ndeni ya nthiguru ya Kenya. Cherry fund ni loni ukunenkelwa ukagitwa na product ya kawa gaku tukurera ona atire tukobaro ndairo inyererekete turijaga banki lakini mũrĩmi to akawari bunka edwe na kibandi nduga mbi kibande na kandi ira dimana yo kawa na kandi ya sako kana sakadi ya cooperative mulimi ni entitled gwitatia kunenkelwa gintu itoga Cherry fund ne mbia ji atengwe thirikari 3 billion inde alimi bagwe tubatikumenya no renjieu Asani na mbuto yake ya kiama aba KPCU enjeru barachorithia arĩmi baba bagitareni bora bagaukiria kawa akiugaga kawa gakathungirwo ichiacha na ikyo kagwire kawa tika kagire thoko kawa gatonyere no wanasiasa siasa ziatonya na mũrĩmi akandamizwa nkinya value ya kawa yathira wena abari kawa mbe niko kariaga niko gaturomiragia niko twarija na kodibitari niko kali kene uchumi wa Kenya sinu kweli tutalombaga mbesa leo thirikari yongwa nuntu nirasikire kumenya kwina nto ya tere barabara niesokete gwitatia gucokio roje mutaroni kiripotera wero Njuma kuma gĩcigo mbunge kia Mara mbita wa Martin Mugambi.